Hadin ka jing yorong World Cup saka Croatia ne kamit. Kitim ki balayo man bu jakayal de saka World Cup arajar punriu hadu mentaka sengi ka kat santrik na bombar arajar pusan. Kila poi saki laipo teli kiri. Tim mentah hang ne tong na pej laningin ya pule. Ya kini ki laipo teli kiri ki balayo man bu jakayal de ki balayo man yorong saka World Cup arajar punriu. Bat kumjuru ngin sa update ru salah syai ka sengi. Hadin ka jing lekai mentah kamit. Ki balayo rung saka World Cup arajar punriu na deba Europe ki de ke France ke England bat ke Croatia. Na South America ki de ke Argentina, Brazil, Uruguay, Colombia, Ecuador bat Paraguay. Na North bat Central America ki de ke USA, Mexico, Canada. Na Afrika ki de ke Algeria, Morocco, Ivory Coast, Ghana, Egypt, Senegal, Tunisia, Cape Verde, South Africa. Nang tanah deupa Asia di bala yorong saka World Cup arajar punriu kidai kine. Ka Japan, South Korea, Iran, Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Uzbekistan. Na Oceania pat kadai ka New Zealand, bat Australia. Kini kidai ki live ho teli kiri ki bala yoban bu jakaya ladai saka World Cup arajar punriu. Ngin seh pejpat hadu lasai kasngi kidang don em kiban yo ban rung direct saka World Cup nagi group stage hagi jingile kai mentah kamit. Ki jingile kai mentah kasngi na deupa Europe pan yakni rung saka World Cup arajar punriu kidai. Ke Kazakhstan Persia ke Belgium hakapor Newsteng menmit. Nang ta ke Georgia Persia ke Spain hakapor Spau Siteng. Ke Liechtenstein Persia ke Wales ru kadai ke por Spau Siteng. Cyprus Persia ke Austria ro kadai ke por Spau Siteng. Ka Turki Persia ke Bulgaria ro kadai ke por Spau Siteng menmin. Ka Bosnia Persia ke Romania hakapor Sibaje Sipawa mentah ke Siteng mit. Nang ta ka Greece Persia ke Scotland hakapor Sibaje Sipawa. Ka Slovenia Persia ke Kosovo hakapor Sibaje Sipawa. Ka Denmark Persia ke Belarus hakapor Sibaje Sipawa. Pat ka Switzerland Persia ke Sweden hakapor Sibaje Sipawa. Kini gede jilekai na deba Europe mentah kamit. Kublai Shibun.